Ну, во-первых, большое спасибо, кто признали, но у меня такого стремления не было. Для меня большая цель – это работа, командная работа, то есть чемпионство нашей первой лиги и выход в высшую лигу. Вот для меня это сейчас первое. Ну, а признали, ну, я думаю, что для молодых тренеров это должно быть поспорим. Все-таки те, кто учился у меня, они должны быть лучше меня, превосходить меня. Я надеюсь, это будет у них. И это они сделают. Главное, нужно терпение и работа, и требовательность. И все придет. Шавқатҷон чӣ эҳсосе ҳаст аллакай дар лигаи олӣ ҳастем? эҳсосоти бисёр баланд аст. Имрӯз мана бозии ҳалталабаи мо чихел ки мебинед шумо бо дастаи душанбе бозӣ дорем. Хоб пеш аз бозӣ мо мехоҳем мураббимонро табрик кунем ки маротибаи димас мураббии беҳтарин мешавад дар лигаи якум. Ҳамаи ин заҳмату талошҳои ҳамин мураббӣ ҳаст ки мисол мо дар ҳамин мавқеъ қарор гирифтем. бачаҳо як мақсад доранд ки ҳамин бозида баромада ғолибият ба даст меорем ва дар пеш ба лигаи олӣ тайёрӣ мебинем. дар китоби таърихи футболи дастаи паншери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ боз як саҳифаи дигаре варақгардон шуд. инак даста баъд аз муддати начандон тӯлонӣ дигарбора ба лигаи олӣ баргашт. агарчи имрӯз паншер имтиёзҳои заруриро барои баромадан ба лигаи олии мамлакат дарёфтааст, аммо даста тасмим дорад ки аз мақоми аввал бо ба даст овардани медалҳои хурди тиллои лигаи якуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол ба лигаи олӣ барояд ва имрӯз як бозии ҳалкунанда ва тақдирсоз бо яке аз аутсайдерони лигаи якум душанбе дар варзишгоҳи паншери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ баргузор мегардад. сараввал муборак бошад баромадан ба лигаи олӣ. аммо фикр мекунам ки тасмиматон дигар аст аз ҷои якум баромадану. бале, аввал дар мавсими аввал вазифаи асосии мо баромадан ба лигаи олӣ буд. хушбахтона мо аз ин вазифа бо сарбаландӣ баромадем, аммо дар муддати мусобиқа вақте ки бо натиҷаҳо хубтар шуданд, мо тасмим додем ки бояд албатта чемпион шавем. дар баробари чемпион шудан бо тасмим дорем ки умуман ҳам хелша ягон бозии мо бояд ҳамаи бозиҳо бо ғалаба анҷом мебаранд. дидам ки дар ин ҷо сармураббии худро дар як ҳоли мутантан як шириние тӯҳфа кардед. бале, мумкин оянда ба расми анъана дарояд, лекин барҳол мо хостем як тӯҳфа кунем, чунки он кас интизор набуданд ки мо ин натиҷаи он касро ба ин қадар як ҳашамат қайд мекунем. барҳол ин ғалабаи ҳамаи мо аст. чӣ ки худи мураббӣ қайд мекунад ва аз фурсати муносиб истифода бурда он қайд кардам ки вақти моҳи гузашта мураббии мо мураббии беҳтарин шуда ва 2000 сомонӣ аз тарафи форма 55 пешниҳод шуд. вай чунин иброз карданд ки худшон дар сагракхона калон шуданд, ятимхона. ба ҳар ҳол ҳамун маблағро мо ба ятимон тӯҳфа кардем. инам як иқтидоми хуб шуд. Вас поздравили, какие там ощущения были вообще-то? Да, вы знаете, Неожиданно было, да? Да, было неожиданно, во-первых, ну и в таком матче, конечно, в одном из самых решающих, поэтому приятно, конечно, но все мысли сейчас только о той цели, к которой мы стремились, стоит не только путевку завоевать, но и чемпионство, потому что это была командная работа. Я очень благодарен руководству района, ну, конечно, Фаруху Хусейнзада, который, честно говоря, вселил, попросил. И, как говорится, сам ждал от этого результата. Мы рады, что мы вернули в элиту таджикского футбола. Вы были в Афганистане, у нас в Таджикистане, в Равшане, в других клубах. Вот были вот такие именно моменты, когда надо стать чемпионом? Да, конечно, это было в том году, но не получилось из-за того, что были ряд причин, которых я уже понимал, что мы не добьемся этого, но хотя бы путевку завоевать в Лигу АФК мы это сделали. Ну а то, что касается в Афганистане, да, там было тоже очень сложнее. Все команды равные, там не было аутсайдера. Все, значит, стартовали, как говорится, в равной позиции, приходили
к финишу, как говорится, в разном настроении. Был такой момент, когда каждая команда, кто была победителем, она висела на волоске и могла не попасть просто эту заветную четверку. Но тем не менее, это была та команда, которая также тренер требовал, было внимание со стороны руководства. Но одно хочу сказать, что вот тот формат, который там проводился, тоже интересный, но он просто, вы знаете, маленький. Поэтому наш чемпионат поинтереснее и получше. Ваш соперник, как говорится, один из аутсайдеров нашего чемпионата первой лиги, а вы лидер и ни одного матча не проиграли. Это немножко не давит? Да, давление есть психологическое, понимаете. Она давила меня уже после той игры, когда мы должны были встретиться с Махиром в Яване. Она уже тогда давила, и потом после этой игры начала каждую ночь, каждый день давить на меня вот это вот. Но тем не менее мы справились с этим. Ну, что касается нашего соперника, Душанбе. Хорошая, добротная команда, молодежь. Просто внимание надо ей уделить. بازی کردن با لیدر چمپیونات چه احساسی است؟ احساسیت ما همه وقت احساس داریم که با مقابل حریف اولین درجه باید غالب بیم. خیلی بازی نشون میده چی حادثه میشه و رفت بازی هم نشون میده. به هر صورت پنشر یگان بازی رو نباخته است و تصمیم دارد که این بازی رو هم با غلبه انجام بده. این کنده به شما فشار نمیارد؟ خیلی ما نیت داریم که غالب بیم. برای که برای ما اچکا در کار است. ما باید غالب بیم در این بازی. دوشنبه با نیت غلبه کردن آمدگیم. من هر دو دسته ها پیش از بازی چون از روی مقرراتی موجوده با میدان برآمدن، دسته دوشنبه در این جانب، دسته پنشیر در اون جانب، چگونه که دیده استودیم آخرین توصیه ها رو با بازیگران دسته دوشنبه داده می شود و چگونه که گفتیم دسته دوشنبه متاسفانه براشون یکی از اوتسایدران چمپیونات است و امروز البته آنها رو یک بازی خیلی مشکل در پیش است، زیرا که پنشیر تا این دم یگان بازی رو نباخته است و تصمیمی باخت هم ندارد. پنشیر به این بازی در حال می اومد که یگان بازی رو نباخته بود. البته چنانچه بایر ایگانبردیوف گفت چون این حالت اندک فشار نیز می آورد، اما با همه احترام به حریف پنشیر، دوشنبه این موسم آن دسته نیست که لیدری چمپیونات هراس کند. شیران از دقیقه های اولی بازی گوشتاز کردند که به این بازی تنها برای غلبه آمدند. دوشنبه هم گاه گاه حمله میکرد، اما بازی اصولا در نزد جریمه‌گاه مهمانان صورت میگرفت. از حالت حساس بایر ایگانبردیوف و حسینزاده فروخی روشن بود که چقدر این بازی انیقترش غلبه برای پنشیر ضرور است. گل یکم باشد بعد دقیقه 12 بازی راست آمد. نسیم محمدقلوف بعد یک منصوبه خوبی هم دسته هایش که توپ رو به او دادند کنج چپ دروازه دوشنبه را نشان گرفت و همین طور حساب بازی گشوده شد. بعد گل یکم مقاومت دوشنبه اندک کاهید و تا گویی شیران جریمه‌گاه حریف را مثل خانه خود استفاده می‌کردند. تا انجام قسم یکم محمد شریف رحمتوف و محمود غیوروف باز دو گل دیگر زده تقدیر این بازی را به نفع پنشیر حل کردند. بسیار احساس خوب داریم که یک از اسای دیگری ما هرچند که خطلان
аз лиги олӣ афтид, вале хушбахтона дастаи дигари вилоят Паншер пешаи муҳлат ба лигаи олӣ баргашт ва ҳамчуне ки имрӯз ки мо дида истодаем 3-0 масалан вай бурида истодааст ва пеш аз муҳлат ҳам қаҳрамон мешавад ки дар ин майдон мо дар соли баъдӣ ки дар лигаи олӣ ширкат мекунад даста Истиқлолро мебинем, дастаи Равшанро мебинем ва топ дастаҳои пешсафи лигаи олиро инҷо мебинем ва як бозии хубро ҳам аз дастаи Паншер интизорем. ба ҳамагон маълум аст ки дастаи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар ин мавсим ба лигаи олӣ баромад ва мо аз ин дастовард хеле хушҳол гардидем ва мо ба хотири муваффақияти онҳо имрӯз масъулини дастаи футболи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхиро бо сипоснома сарфароз гардондем то дар оянда дар бозиҳои минбаъда як рақобати беҳтар нишон диҳанд. қисми дуюми бозӣ ба як расмияти муқаррарӣ табдил ёфт, агарчи Маҳмадрасул Одинаев ва Алишер Салимов дар дақиқаҳои 77 ва 88 мутаносибан ду голи дигар ба дарвозаи меҳмонон зада ҳисоби бозиро бар 5-0 расониданд. болои сухта намакоб довар барои қабиҳият як бозингари душанберо бо корти сурх муҷозот карда ҳоли беин ҳамбари душанберо табоҳтар кард. аммо ин қариб дигар ягон аҳамияте надошт. баъди ин ғолибият Паншер барои дунболагири худ дар ҷадвали чемпионат истаравшан дастнорас шуда чемпиони лигаи якум гардид. басорамзист ки ин музаффарият ба 50-умин солгарди таъсисёбии дастаи Паншер рост омад ки ин таърихи дигар аст ки дар барномаҳои оянда дар ин бора қисса мекунем. алон бошад ситоди мураббиён, бозингарон, ҳаводорон ва мухлисони дастаи Паншерро бо ин унвони ба даст оварда ва албатта баргашт ба лигаи олии футболи мамлакат муборакбод мегӯем. сараввал муборак бошад баромадани дастаи Паншер ба лигаи олӣ ва чӣ эҳсосе ҳаст ки вақте командаи ноҳияи шумо ба лигаи олӣ мебарояд? раҳмати калон саволи шумо айни муддоъ аст. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ имрӯз он ҷавонписарое ки дар ҳамин командаи футбол мо имрӯз якҷоягӣ ба роҳбари команда мо интихоб кардем, ин беҳтарин бачаҳое ки фаъолият дар мактаби миёнам дар варзиш машғул буданд, инҳоро мо интихоб кардем. дар давоми ҳоли ҳамин сол дар пеш ки ҷашни 35-солагии истиқлолият мо ҳаракат мекунем ки ба ҳамин лигаи олӣ баромадани командаи футболи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бояд дигар ҳамин музаффариятҳоро аз даст надода мо ҳаракат мекунем ки парчамбардор байрақбардори ҷумҳурӣ бошад. дар мулоқоти президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон як ида аз эродҳо гирифта шуд нисбати бунёд ва аз навсозии варзишгоҳҳо. фикр мекунам ки варзишгоҳи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳам ба таъмир ниёз дорад. чӣ дастурҳо ва чӣ чораҳои андешида хоҳад шуд? мо барои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳамин майдони варзиширо ки зафарият ки баромадану ба лигаи олӣ мо 100% ҳама шароито қатӣ бо барои ҷо барои либос иваз кардану ҷои дамгиришон ҳамаша карда метиҳем. яъне гуфтан мумкин аст ки аз оянда дастаҳое ки бузургтар ба ин ҷо меоянд дар як варзишгоҳи хеле олӣ бо чароғон кардан, бо сабзаи хеле табиӣ ва бо варзишгоҳи олӣ дар ин ҷо бозӣ хоҳанд кард. акнун дар лигаи олӣ баромадем, албатта майдони варзиширо зебу хубу ором мекунем.
شما یکی از اولین مربیان دسته پنشیر هستین. امروز که پنشیر به لیگ اولی دیگر باره برگشت چه احساسی دارید؟ احمد خرسندی مرا حد کنار ندارد. سال 97 وقتی که ما سکا خونسنگیر بودیم همه بچه ها را مسیحت کردیم قطعی فاروق جان کلخوز آباد آوردیم. سکا دوستی کلخوز آباد بود لیکن با سبب های اویلاوی من گشتم رفتم در دور دویم این پنشیر شد. لیکن بسیار بچه های بازیگرای خوب داشتن، سوراب نظرов، نورال اشترخانov، توراخانوف، غیاس، سیراجدین، اینا بسیار بچه های بودن که همون وقت هم پنشیر بود. لیکن امروز ما دو چند خرسان شدیم که چمپیون شده با لیگ اولی برآمد. تبریک همه را بایر جان، فاروق جان، ما با این مناسبت تبریک میکنم و امید دارم که در لیگ اولی هم همین خیل نقل برآمد میکنم. رسیدیم به همون روزی که مخلصان، هواداران و البته بازیگران، ستاد مربیان و رهبریت دسته پنشیر جلالالدین بلخی به آرزوی خود رسیدند و دیگر باره این دسته به لیگ عالی برگشت. این موفقیت عمومی همه هواداران این دسته است که البته ایشان را به این روز پیروزی تبریک میگوییم. Что дальше, Борисович? Бапес! Все, больше не буду. Вы знаете, чем ближе к финишу, немножко дрожало внутри, что где-то, чтобы осечку не дать, как осечку сделал Хулбук, как сделал команда Истравшан с командой Парвоз. Я только за это переживал, потому что футбол, он, к сожалению, такой вот бывает, где не ожидаешь, можно осечку сделать. Спасибо вот этим тиграм. Нет, что они поняли, что цель поставлена только вперед, и, как говорил наш президент, Бапеш, Бапеш еще. احساسات با فکر احساسات ما با شما هم داده شده است چون که در ناحیه جلالالدین بلخی یک توی است فرصت مناسب استفاده بود همه مخلصا را رهبریت ناحیه پیش از همه رئیس ناحیه را برای دستگیریشون منتداری همه دسته پنشیر رو میرسونیم با باوری داریم که در سال آینده در لیگ اولی سزاوار برآمد میکنیم و خود ما هم نشان میدیم. دوستان عزیز، ما در همین حال متنتم برنامه فوتبال تاجیک را به انجام میرسونیم. البته یک بار دیگر از نام همه هواداران برنامه کل هواداران پنشیر را تبریک میگویم. با برنامه ورزش برای دستگیری فوتبال تاجیک یک جوان تشکر باشید. سلامت باشین. تشکر همه.